Wazalendo watukufu wa Komor, Mesilamu ombabanu mjundrao tosana salamu hojuyahani duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngarjo hambe namna inu yokana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaya wakumori ensinu inui hatu sunsipia rikahele wakaya ikanga bubandu iwandu warenga ensi hatu warende sao ikautsideli ya lazimu wojoju hawandu washemeza wamba ukana tside namna hiyo imahu mahaminji ya wana mbana hamanda yinu ya wanambwana ya mesha maziro imahu rijihundu kaya inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Wakomori rijoile wana mnaje rango wakati rambanga boyezi ya diktaturi, rango wakati rambanga boyezi ya makrimineli, rajihunda ramba ukanangari wanona ezi ya makrimineli, rajihunda ngari wanao wasi hawasi riransi ila ezi ya makrimineli ngarji wanao wasi hawasi ngea bolelo Rwandu walo kinyume nemba ezinu wamboma opposition, Rwandu walo kinyume nemba ezinu wambao wandu wanzo daula ya haki iba kweli daula ya haki de halinu. Wakomori ngarjo juzise namna hiyo yakaya mruna nuzise au rijuzise au kaya ikansuele wanai ngamonwe mwana masule amonwe mwana masule hanjia ya mwana masule ngamuziso suala ya ukaya ikale lo rambanga ranzo daula ya haki rambanga ranzori wane na makrimineli rirudiri kaushia na daminawe ngari manao daminawe unambiye namna rjoka ushindarike bazima riwane na ezimbi mwana masule badu wonu honao njia mwana masaidi Jafar unambiye namna rjoka mbangari wanona makrimineli halafu damina wengari wanao riranse makrimineli ebo ngenu hatwari bakomori izari hundra safara lelo hino akaya mru hajoka heli wanamnaje aukazinu tsiparozamba tionesano nondo yaukana mwengo ni mwesha sababisha ramba ngari wanao na ezimbi ya tendelwani kolonela zana sumani rijari jihundu riransi ezila rijihundu ngari jimanao wasi hawasi mruna nambiye watukufu wa Komori mwana Masadi Jafar unambiye enamna rajoka hambanga ranzori wane na ezimbi no yabonga si haruma nkodo andaru daminawe unambiye namna rajoko fanya msafara rendere ratowe ezimbi ebonge inu hatwari bakomori ndongo ikaundo ya rijilia uswaldo wana nyasi wambangu anzo daula haki ikao mmono sina ufumbu wa mazina shamono rangu jana rangunda lelo wananyasi wambangu anzo daula ya haki wakansi vanu watsula nao zenguo eyo haki eritswambanga ranzori wane na ezimbi ngari wanona sistemumbi ikeko lilelo ririjikaushia ngari jiremoze bali eyo haki bakomori zenutsi haki ebonge mimi hama de namna niko kansi vanu niko zamba miu kansi vanu hasurwa ya ranya mkomori mu kansi vanu hasurwa ya dzina la mwana mkomori imahu ngamjohu sami haukaya ndio wajibu izo mimi ni wanao haukaya si wana mbana za mahaminji hele jafwa mola hangu batina mruhundumia shawallahi billahi wa rasuli
zenrongo kaundo nzionao sina ushinda haukaya vanu narikubalianere leo kana kanga si wandu 20 ramba rendo mahala rendera wane mbwana rijari hundu kana kumenga bo wandu kao ngwamba ondrabo yo wajibu ntatu amba mruya hebanu mruya onese wandu kumewala sha wandu joparana waonesana ikanga mndu mnafiki wandu wa mto wa ilia tije harimenyele mbwana kando rendao imao esafara ya lelo yinu ngami na masikitifu maziro ikao niyaonao ne mazuki wangu niyaonao no waze wangu yaukana heni johabanu ngujo katsu urema ilambaye ziradwamba mbaezi shamrungu remwe mwananya hamandaye inge abunga mwele wa ukabwa komori namna jerjo kaushinda ritsanganyihe riwane mbana rambe ukana ringaranza udaula haki mimi ngani mwambioni bwa komori mikomru ya ndenza mvu harumwe mbana inu wala mimi komru ya nla harumwe mbana inu sha ngam aminukana karna waswili obahanu ranzorende karna waswili obahanu ranzorende kembana sistemunda inu riwanao rijebanu rikensi rifedhe hilane ripulane shewo na wandu ikaurambanga ranzora wane na mbaezi mbii o wandu tsinda wanu mimi ngamtikansi vanu houranya wahangu homne jana wahangu ho komori wahangu mimi rangulelo ngamtaho Arais Kolonel Azala Sumani izona kauhamba unsami ngamtaho Fatihu izona kauhamba unsami ngamtaho Lukumani izona kauhamba nane mahakama wansami haukati elewa mikomru ya nradanzi wala mimi komru ya nihula shatsi elewa ukana umsafara na kanzanende sina ujo paroshina ni waswidi ebonge njamba anga mruma onro njamba anga mfanya wensinunro shamimi rangulelo ngaminaze wajibu zahangu njo heyaba nzambi shati na ujua ni keba nuzembana ikaundo na kauziwana ya ukanangari wanao na ezimbi sijihundu ya ukaya abonga mjoangamia haukema zuki wangu na kawanikatoma sijihundu kaitina hata mradi ebongeti na ujua ni jeni zingare ponziba no awatika ufikiru kanga mina wanaama kautina ujua rambenga ranzo daula ya haki ikele no wandu wahe daula haki do wakansi vanu wapula nao magozi watoza nao adabu wafedhehila nao wanasho hao miti na ushinda ndunge mwendo ya wandu hamanda wao ebonge mimi timuza mbarangu haluka mimi mimru libru sha ngamtaoza sama harumaze video kaundo na kauzifanya banga mombo Mungu ze video kaundo na kauzifanya na kautoma manani harumemba ezinu amombo Mungu zishashihe haukati elewa ndongo ikaura ngomwa hana kanti vanu abahando nelewao ndongo yakati na ushinda ndungane mina wandu wambangu anzo wahunuwe yezimbi haukazi nutiparozamba ovanu rawasuli vanu tiparozi one sandrondo yaukana wanada muhamada wanu kwa tina proje kwa tina barnamaji inde mana rawasuli harumenkodo andaru yinu hauka engesa jokaya ema opposition hawandu wambangu anzo daula ya haki enge wanu wakana proje enge wanu wakana faliki ya ukana ngari wanao mbana inu shanga sina proje fulani shanga sina faliki fulani wanwe mana raja haruma umani
haina mrutsingo habanu hade mwananya hakalifishie mwananya ukaye mnafiki dabo ya ukanemba na inungari wanao hawemba na inu mazuki watu ngwa wanao shakwa tina projet shakwa tina barnama jikao ngarito wawazali shanga sina projet fulani shanga sina barnama fulani ikawa enzi ngejo hasulibahangu shando kawa nuwandu kangwanzo azala 70 wo wakenzi ebo nge wandu hamandami ndu hamandami nso hanzaezi ndu hamandami ni wanao na systemu mbi rangulelo ikao tizamba ukamimi rangu hale meujikaya shati na ujua na mbeukana nga mdungano mina wandu ma opposition sina ujua na mbeukana nga mdungano mina wandu wa heda ula haki eha hindri namna jenjo kaudunga na mina wandu wa daula haki vorambaga ranzoda paske banu mi uzambando ndondo en toute façon banu daula haki nuti association daula ya haki nuti parti daula ya haki nu hena mwanansi ngwanzo ze haki za hahe ya zihundre shati na ujua njisababishe na bengami haruma kungu manyola daula haki no ya wezo rionao wandu wa heda ula haki hena mndungu puwe mwananyesha haya wakomori emana na hea banu na kawene saizo deze ndrongo nazi naona video ya he mwana mafaharidini ya wonesa yu haki ya hae she video ya nsababisha dizo naone mwanama Abdalabdu Hassani ikao karjaporo furana ya onesa ana kuli hali ngo wakati joka hambangari hunuwa wazali rambaga ranzoda ula haki ngabo wakati Faharidini na Abdalabdu Hassani wajoka ukansiri refikira ya hensi kabati hena mdukani abozi sababisha samba rangule longa mjuswe mihono ya hangu ngami huria ngami wamiche jeheli niko zamba ukangami wamiche tina ushinda ndungane mina wandu kao karitsina faliki haukwa tina faliki haukwa tina barnamaji haukwa tina projet shekari kensi banu ndungane mina wandu barnamaji hao do tsula nazanguo do hambie mwana mshwa mruha do helo nzaza mruha kasusu tina ushinda ndungane mino wanadamu wa mva huo mirangule longa mihuria ngwati sababisha na jani ibunga mihuria mwanama soba wasumani linu danzi linu toromo mwanama soba wasumani unu msiba mziro hoka kweli rambangari wanao na ezimbi na sistemumbi rikaushia na ngari la nao jangwa yewe inde manuka rangulelo mimi Rais Kolonela Zala Sumani titasama hazo na kawamba rawera lukumani rafati urane nano emba guvernoma yao titasama haukati rambu wakaya ngamjopotea juma banu haukanjadunga na mina wandu wa kweli njadunga na mina wanadamu wanzao nsi mitkansi banu hele jafwa mola hangu nife hensi yangu shati na ushinda wa miche no wanu nakafikiru kamdunga no mina tijati hundukaya kairiba hii ngera ngule lo mimi Desire ngamina zefali kiza hangu njo habanu nambe izo nono masulaha shati na ujua ni kirkitemba ezinu hau defende ma opoza hau ya defende wandu wanzo daula haki au kezo ndabu karitu sa daula haki wallahi karitu sa daula haki eke daula haki ritsa hao do ujaba nuri fedha hilane sozo wanasho hatu adabu wanasho hatu ikao kwa tujwa alikuwa jariruma geinu hadisi ndaivi hokale lo mrungu toka uhaba mrungu kathibisho mwananya mrungu ameukana ngamjuwezo mzazaho ya adokanizo ngamjuwezo mwanamshwaho ya adokanizo yohatwari ngemitsina ushinda ndungane na mva hamanda unu rangulelo ngamihuria
mahakama Komori kanga mnifungao na mnifunge hizo ndo hamba banu hemesha maziro ya hangu binafsi ya mirainya shamsi nikadhibishe ya janibu hata paskwet sirambo kati na ushinda nidungane na janibu ya utsula na nguo sina ushinda ndungane mina janibu ya upula na zamarahoni sina ushinda ndungane mina janibu za urenda wangu wana haramu sina ushinda kwezi watukufu suala la bili banu nga mkazoba Tanzani mrongozeni hifadhi ya Komori ya hatu ikatamba hifadhi awarangwe polisi rangwe gendarmerie Tanzani mrongozeni ni mabieni ukaya na muhunde wakati ikamliwa emishahara ya hanyu mrohe mbabi harumensi ya Komori mwende mwaone mbabi zensi majirani esa hiyo zankiliza hanyu ngazijo ureveye hasibabu hindi na mwende maone kwa Komori osikuwa lelo inu tidungu video yahe mwananyasi la salasa haone eni hata mdu hadenze haone sa parking itizo zilola renyo ilati aeroporo zila parkingi zawe hansi magari mdu ya libe yende afanyeze kursu za haya ngebanu nyi hifadhi ya Komori ya Mwenyezi Mungu banu karna ujua zila mandari libao ritokansi jumo tokaya ngari libawe mishahara ya hanyu bomtumliwa sidi hali hiyo na mronese lelo mru habali ya gari mitsami huli mjini mrugu siso mrugu ejete na mronese le pano la mrugare vale jete na mronese parkingi ilo vale jete mruha hii mibala mumdeya mumrenge makaratasi le gari li heso gendarmerie mruha muzisani oba hanu bogarenda ba kabati na mwende mwaone volo ikao no gabo jumba la Komori Telecom lilo yabo ngabone volo mruha mtaksimani habali ya passage isao volo na mrone sele pano mwalikaza volo mru ya jojua ya gare kabati enyiga mwanzao mruso volo taksimani nga mwanzo ya gare ndaba ya msisebonsi yabo ho garendo de kaka jaba circulation shabwe polisa wa gendarmerie kamtucha mumregeze karatasi ishia gari mwambi yonu kaya enti ya hatuketi na kodu kamna ujua hena trasi mtova military haumve polisi na mwende ndelo tika uhula nrovi woshindoni bahimi nyanrovi sita ya kontrike tihulu sita haral majana mararu na mwende mwalime nyima polisi nyima gendarmerie mlo harmaze bahari na mwende mwalowe bati hulu kilo wanusu ya fii lelo harali shihina majana marandaru kilo wanusu kamna ujua lelo jwa balagari ya likoste bahanu mtomrenga muhezo gendarmerie baringa mwanzo mliwa side hali hiyo gari mwambi yao nukanano na mpashia mwende maone mbabi zensi mwananyasi la salasa lelo hakala renyo haonesa ze parkingi zila ila parkingi wanu lelo na mtof serikali na mfanye parkingi bojete haumfanye parkingi bala salmamudu mnguya jensi le garla mngugu toto liba 2 euro au 3 euro au même pas 5 euro mrehetsi le garla yabo ndiye afanye za kursu volo kamre da afanye za kursu volo ngena zindu zinji ya bidia zirwaye hata banasal mamudu baada wesho majilawa hakayabo mrienda hahulu majuna mararuya msoholi hahulu makarto ya mabawa hahulu makarto ya nganu yabo mrungu to hunda wanasijana volo ya walibe na twambangu to ya walibe 50 euro warwaye hata harme parkingi
abo osho majilawa shaka mna ujo mje mrengeze tenu hizo mvae msopare niho gareban garendaba nike makartasi eza jirindi ugarenai yenone sobanu babidi mragare uhiminai yenone selepano labidi mrahime yabano nyimrendeje nyinyi wanu nyinga manzoro mlibani wanu mbiriyo nyinga manzo je ani hifadhi rangwa polisi nationale rangwa gendarmerie kama manzoro mlibani hema garahatu no para ma pesomeki kartonda rali bome kishado rilibe e gendarmerie au rilibe polisi na mru hamu mwezanyu bamru anrabo na mwezanyu mwalime bebanda samli mingio yabo rimandi yanu kana minywandro visita ngio majana maane konti kela jajema lokana mbima 12 sije haliyo kamna ujabanu mje mrisasanye mrende ndushitwa hindu ha ebon na banu na mrihimise ya ukakartina makartasi na mrihimise ukakartina permi shemi mru na bala clear ni sisa mru folo mtona pano ngamu mtu kama sandau kati folo banu yimrende jenyinyi harafure kansi banu ngamo mwaga rongo unai ndaho banu imana mwanzo mapesa hafula mana mtona mwali mengi hamwenda mwaloa banu le jeshi la bonzelonga ni lowao le jeshi la bonzelonga ni limao shamjwe bota sabodo kamba enzia bari ngamfanyo sport sibure bomro atonda mbansole onikori hakemba nsole onikori ngetsingo ne jeshi ne maprisonye wende hivi ngemrengetsi hatu mwifanya mashinu itea shinu titea kare mabiaoni na mfanyeze parkingi na mfanye na mkazene mapano ejo kaugarele gari ya himaru male pano ejo kaugarele gari ya gari haru parkingi shaka kamsina nzia kasina nzia nzima rangu dunia ya umbishiha nge haru manzia nzima nga manzombro sisemrundako kasido nziani na nyika msina mapano kamsina ba ani kamsi ata riende tu halafudo toka mremeze kaki ngemo beka gareban ndensi hatu gari mambiao daula ya Komori na mteze kabwaze numbonzi baka na ukiri keina ukiri polisi nationale ne gendarmerie mru yatoadhibulwa harumensi yahe hata dobai nuka mtushindo kaza mapano obahanu mroto ka ugarele gari kamtsina bahanu ba parkingi na mwene maone haina mrungonzo anje volo haina mrungonzo anje Komori Telecom na mwende banu Salma Mudu mfanye parkingi magari yado hanso yabo ngamjujo doli bisagari haina gari nke haya wandu walibozera alijana parkingi wanyimrende jenyinyi kamtsina parkingi kamtsina nzia kamjakaza mapano mrungonzo agarele gari asisemru nikeze kartasi ngabo wakati mrafu ewe mtsuamba ndongoba shahenye ngabo wakati ka ukabandukana ukiri atato ikaratasi hai nyono mtsona parking mtsona mapano mtsona babanu ba arrestation ya mruhima ebanu nyimru yabahiza mruendo folo hakamnyeze mu haumru yabahiza mruendo lupitalen maarufu watso hata babahanu bokana ngamgarele garlinu ni sisemru hoi shamria himo pareni nikeze kartasi lamanda kamwishia karna ushinda domli bale mshara wanyu na mwende mwalime bari mabia nukana tsihulu minyando visita lelo ya kontrikera almajana mane tsihulu kilo wa nusu ya mfi zinurambao paso rushu tsihulu hashiwi na majana marandaru na mwende mwalowe hau mwende mwalime baka mna ujua mjemduari rabisa mapesa kamsina vanuna omwe na batsoka harumwaze restation harumwaze parkingi ngena bonja abona mbokana njanji harumwe parkingi shawanu mjirendo kana kamdorenge mbabiza zakakiza hanyumvai halafu mtoja torture marainge wa Komori hata do basi sijao sigari mwambiaoni
inensi ya hatu wanusitiwa Pemba wala sitiwa Bushi garjo zamba kaga sitoka ukajali hatu gazito ukajala hatu shaho mwambiani lazima rimwambieni. Ebo ngekwezi watukufu wa Komori njakanza nikemle nsoka ujabaro njeni birlie womva waho wandu wamba wahe daula haki namna wajitsula nao zenguo masikitifu madziro haukana masikiti shatongeza nakao habanu de masikitifu madziro yakao yarema harumwe mazuki wangu watukufu na de mazuki wangu Fardini na Abdul Hassani ikao tisikitiha tijihundu kaya kairi nikewa miche nitaeze samaha haruma embaezi nuandu na wadea ikati jabanu nifanyeze sujeza hangu bati rambukana ntina mazuki wangu riwanao mbana inu ntina mabani hangu ntina wajumangu shati rambukana inumbana ya utovu adabu inumbana ya mafedheilano nwelu tidele bumba la hangu ya utide malezi ya hangu ebonge kairi nibakishe ho izo mimi ni aminio neze nensi ya hangu ikao dirai ya udhulumishio rikebanu ndwa ikati jabanu wakati niwonese zetabu zilu armainti ebonge hata ndayabonga mumbosholeni marhaba menji nywandu kaudo makaudunga ilevu ya hangu yinu na uboshela marhaba menji shen libre de Comore habari za Comore asemse ambeni Comore Dunia News vatina emaraia wakorengaze elema za hangu wazitsambaza hena mwanamkomori haishilia handani doto mtani sama hanyi maraia wa Komori ukana kabubambu wandu wenji wajoelewa ya ukana karjele wabade zire hataha wandu wende sawe nsinu samaha shika wajibu na mikomria ndenza mvu wala komria ni hula shezo ni wonao usoni mwo wana marambagari wanwemba na inu ntina ushinda nidungane mina au harumo mwendo wa kufuru na dola uso kawajibu vangu ntaeze samaha shami komria joshindaya ni hule ebonge heni jo kwanza yambe ujojwa hamba ikati rongo wa nai ngamtauze samaha za hangu usoni mwema raia ikati rongo wa eheli ya lazimu yode kudura ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ebonge ngamumlahoni vanu heze ntusa za salamu za hangu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjo hona na wakati wasatse na kahala kalmauti harimgiza ze jamapia salam ahsantun marhaba menshi.